Ke Sarkar Jala Kalathung de ke Consultative Committee bani kran halor ke jingor ki pait ba ya ke jingram palat ke bai sumar pang COVID-19 hagi hospital private. Ya ke nilai thu ba el hek menteri katanar ko kya habai kran ki nong thok ko bor ka khat pra tarik ujil liu arja arpoi. Uba hek ulai thu bala pulong arsin ki jelang halor ke ni ke benta hinre kam de ke basuk ban chime ka rai ni ban bu dor. Lingba kani ka committee ban khali do principal secretary katanar ko kya on ye kran ki ni baro namar bagi hospital ki dan la ke jong kam tre kam ne kam sumar. Adien bagi la yo bun ki jing agba ki la yo so ye ki jing paung ki pai ba mo bun kadam ne ye ki jo ki ba ham duna ki jing yo ba thia ani private hospital e dai ke na dau ko sarkar la sim khia alor ke ni ki jing ye nak da ba khot ye ke ni meeting ba ki private run hospital kena bagi ya so tu kum no ngila ban ai ke jing ra ko kham ba tadi na ka dau ngim chimla ko i ka buat ikut kan mana lain thung no daga wai ka consultative committee apdeng jo ke private hospital bagi government banyak perkat dan dar ke jing bha ke jing biang jo ki jurang kam jo ki pai ba